E mea te ana ko te kōmihana a whānau tētahi o Ngātari e ata tirohia ana e te kāwanatanga. Hei tā te Premier a John Key, tērā pēr me uru te kōmihana nei ki raro i te maru o tētahi atu tari. Hioe hea i ki te pūrongo e whai ake nei, kāore tēnei whakaaro o te Premier i te tautokohia e te kōmihana a whānau. E hui whakatau i ngā mema o te wāhanga Māori hou o te komihana a whānau. I'm sure the Prime Minister would agree is to provide another angle, another perspective. Koe ni te whakautu ki te kōrero a te Premier, tērā pēr ka whakauruhi atu te komihana a whānau ki roto i te minitatanga mō ngā take wāhine. Hei kaupapa whakatōpū moni ma te kāwanatanga. I would agree with Kim. I would have some concerns that the whānau focus may be lost in a focus specifically on women. Because kei te tautoko a hau I te kaupapa wahine toa, engari ko te tikanga o te whānau, hei awhi I ngā tāne me ngā tamariki. The concept of whānau also includes our men and our children. I whakatūria te komihana, I raru I te whakaaetanga a Peter Dunn ki te kāwanatanga o mua. Toko waru ngā memba hou ko tohu e te komihana a whānau I te ata nei. Hei tā te komihana, ko tā rātou mahi, he haere ki roto I ngā alohe a kanohi ki te iwi, ki te kōrero ki te rangahau I ngā whakaaro me ngā wawata a te iwi, e pāna ki o rātou whānau. Mai I reina ka whakahokia mai rātou, a rātou kōrero ki te komihana. Ko taku whakapono a taihua, ka eke. Mā ia iwi, mā te hapu, e tēki I ngā whānau ni. Hei te marama o pāenga whāwhā e tū mai nei, ka horaine e te kāwanatanga me te komihana a whānau, te māhere a whānau ki te motu. Joe Glenn, Te Karere.